Awungichazele ngalento yomuthi womkhuhlane yini into yawo yini ungatholakali ezibhedlela umuthi womkhuhlane. Okay, so eSouth Africa sinekomiti elihlala lapha phezulu kwaNational elibiza ngo NEMLEC, Okay. National Essential Medicine List Committee. So leli committee ilona elikhetha imithi ezongena khona uhla sikubiza ngo standard treatment guidelines futhi abaqondisayo ukuthi nayi imithi ekufanele uyithathe. So mawufika ekhungweni iSouth Africa yonke ayeKZN kuphela Yes. kunemithi ehlelela ukuthi mawufika uphethwe isisu Okay. siqala la Yes. sikususe sikubeke la sikubeke la mawufika yini akusi regiment le. yebo sakuyicisha ifanele yes Phela namathi kulunguza nje lapha nema passage yabona. So ngokwe level usukufika kuyona mawufika eclinic yithi sino PHC sino district sino regional sino tertiary bese siba no centralized la. So uma ufika asizovele sithathe lokho nalokho kunohla lokuthi uqala la ususe la ubeke la ubeke la. So leli committee linongodi nochwepheshe aba review yayo lihlale lokho ishintshwa le kuthiwa kulonyaka sibuka le condition sibuka iBP sizoshintsha lokhu bekusebenza kwenziwa ama research lokhu bekusebenza lokhu akusebenzi. So kube khona izinto ezifakwayo nezikhiphayo nezishintshwayo nekushintshwa ama dose nekushintsha indlela ethathwa ngayo. Umuthi womkhuhlane ke uwawukhona kudala isawujwayela kodwa kwamase lama committee ebheka angithi ukukhwehlela isikhathi esiningi mawukhwehlela kusuke kunalento esibiza nge-post nasal drip khona lento le kitaza la imumvu lento efuna ukuthi efuna yes eyona ikitaza mnandi mawuphuza umuthi womkhuhlane ngithi une-alcohol kuzothi zibaba okwesikhashana kodwa ke kwi-department thina sinento esibiza ngama-antihistamines ezoya kokomisa leyanto lelo kitaza ngemumvu so ayi ukuthi ukukhwehlela sikulaphi yebo ayi ukuthi ukukhwehlela asikulaphi sisakulaphi ukukhwehlela kodwa sikulapha ngendlela ukuthi siyo dila nenkinga le yangempela singakuthithibalisi ngokuthi kudabise ingakho kuzothola umuntu ethi ngangike ngithole ibhikho ngangike ngithole ilama committee lawa asuka kwaNational yehle ize ku province ize ku district izifike kwi-committee lesibhedlela ukuthi nayi imithi esiyisebenzisayo and iprovile ukuthi iyasebenza. So ke ukuze nje umlalelo sekhaya kungaphinde kube ne-stress makuthi umuntu womkhuhlane awukho akushiwo ngoba kuthiwa kushoda imithi KwaZulu-Natal ngoba awukho kwi-catalog awusekho usafakwa sifaka manje into kuyona ezokunwaya lapha makusokuthi iyomise lapha kuphele nyakhwehlela yabona kodwa kanye ke lana ukukhwehlela asakulaphi ngomuntu womkhuhlane sesinezinye indlela zokulapha ukukhwehlela ngokuphasiswa yilama komiti awashoyo kongcwepheshe lezi nephezulu.